Istarska kreditna banka Umaga pripremila je akcijsku ponudu gotovinskih kredita do 31. prosinca ove godine. Krediti se odobravaju po fiksnoj kamatnoj stopi od 5% za kredite s valutnom klauzulom EKS od 5,10% i 5,75% za kunske kredite EKS od 5,89%. Krediti se odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Vaša Istarska kreditna banka Umag. Evo, ništa ni blokiralo. Tu smo, dobar večer. Ljudi moji, da, ljudi ovo za naši. nas, ovo ni normalno. Ti čula je? kako ovi daži padaju? Čula sam i vidjela. Ljudi su danas sa maskom i perajami na placu v Riki hodili. Bilo je u deka U poplavljeno. Ribarnici nije bilo niš, sve rebe su otplivale za dva more. A pa dobro, časa da, evo, nadamo se da će to se povući, da će fermat, čaja zna. Mene nekako, više sam ove martinske neraspoloženje, pa onda taj daž mi ni nekako... Je, istina. Ja sam evo već, ne znam, a 5-6 dani je bilo Siva dosta martinske. naporno tamo bili smo fanjva dimu i sad ovo nam je dobro došlo, malo nas je opralo i otreznilo. Trneka je, až... Jer dočera smo bili znutri mokri, danas smo malo zvani mokri. Pa Znači da si ima treninge, ako si tako 5 dana dural, treba biti va kondicije. Danas sam kupil kiseli krastavci, jer sam prestal pist pa mi je kiselina naglo pala. Evo, nadamo se da van nije kiselina pala, ali da se oporavljate od ovega vikenda i od čera i od Martinji i da ste prišli na se i da ćete da nas malo počivat skupa s nami. Sigurno. Mislim, mi nećemo počivati. Ja ću se sad sam malo, neću da se pohvalim, ali bi hotel malo osvrnuti se na jednu manifestaciju koja se još uvijek sad događa v HKD-u Sušak. To je humanitarni koncert pjesmom za nadu. Evo imam ovu hartu, pa ulaznicu. Pa čitam, da. Kupnjom karte sudjelujete u nabavi opreme za KBC Rijeka i rad udruge Nada Rijeka. I tako da je, bil sam tamo, pival sam dvi kancone, evo vidio sam Šajetu, vidio sam Batifjaku, vidio sam Škvarcu, vidio sam sve ti neki poznati likovi, čak znani goste iznenađenja, ki nadam se već je otpival da vam ne bi otkrili. Ja sam mislila da ćeš nam sad to povedeti. Elio Pisak, ruke stisak. Tako iz Istre Vrisak. Bravo. Tako da, jedan humani događaj, koliko sam ja vidjel, nema ni jednoga slobodnoga mjesta, unačeć ovome grdome vremenu, jako puno se ljudi odazvalo. Lepo je to čute, evo drago nam je da su naši ljudi ipak onako vavek nekako humanitarni, da se odazovu na takove manifestacije. Evo, hvala nje lepa. Mi gremo vidjeti našu top listu, pa ćemo vam onda povedeti malo čak ćemo danas se delat. Ajmo vidjeti našu režiju, molimo da nam stave, evo, prvi put ovo leto top lista. Znači, za sad imamo 9 pisam na našoj top ljestvici. Na 9. mjestu nam je Trio Marinero sa pismom Crno-bijela boja, a na 8. Sergio Valić, to kužiš vježban. Da, ajde. Lani je bilo grdo. Sergio Valić sa Petrom Bankom, Slatka Istra. Aha, morenja sada. 7. mjesto je Marijan Malnar Maki, Moravički, Kraju moj, a na 6. Atmosferik i Mirna Iznenadi me. Evo, ajmo dalje. Daj sad, kako sam se prestrašila. Na 5. mjestu nam je Klapa Kamelija i njihova pisma Kolar, a na 4. mjestu nam Koktelsi i pisma Volim te. Jedna melankolična, ona ljubavna pisma. Malo neka glasačko tijelo. To je onaj veliki zaokret v njihovoj karijeri kad su se malo posvetili tim sentišim i mislim da im opće loše ne gre. Da, ali 4. mjesto malo diskutabilno, morate malo glasačko tijelo pojačat. Treba proći malo više v teretanu, malo delat na škini i rukah, malo se opustili. Aha, misliš, a dobro. Da. Filip Mahne, kako da ti kažem, pjesma i Martina Majerle na drugem mjeste Ljubav je ljubav. A na 1. mjestu nam je naš Istrijan Erik Balija i pisma mojoj Istrijanki, jedna jako lipa kancona. Evo, bravo. Nadamo se da će nam uskoro i Erik prit hnan u dekava našu konobu. A evo, nakon što smo vidjeli top listu za koju naravno morate glasat, pa to i dajte. Danas kad smo je prvi put vidjeli, prvi put pročitali, do sad su nam to bili predlogi, sad smo to nekako prema vašem i glasi formirali i evo, to je to. Mi ćemo sada se, nadamo se, telefonski čut z jedan poznaten pjesnikom, kantautorom, ali čekaj, ne vem se parikjalo. Ovo je došlo sve na standardu, ja ću pokušati jedan simultani prevod koliko budem mogal. Da čujemo. Jedan od naših najutjecajnijih skladatelji i kantautori, svestrani pulski glazbenik Bruno Krajcar
iskoristili je prigodu va vrijeme Martinje da va eter pusti pjesmu posvećenu vinu i autohtonim hrvatskim vinskim sortami, ko modernu rap himnu vinu, spoj modernog zvuka i svojevrsnog svjetskog unikata, istarske ljestvice, ku Bruno već 3 desetljeća majstorski sljubljuje u svojim glazbenim dijelima. Naime, stihi pjesme Čas se sveva brajdah najde sastavljeni su od delikatnih i dijalektalnih naziva raznih sorti vinove loze, mahom istarskih, starinskih, danas većinom zgubljenih, zaboravljenih, te naravno neizostavnih, već širom poznatih Malvazije i Terana. Sad ti greš, ajde da mi tebe kako simultano prevodiš. To moram i ja. Od točnije. Ko vijesti smo? Ko vijesti smo? Gleda nas ovdje na televiziji, imamo mi televiziju. Pretendiramo na direkt. Aha, dakle, točneje, dela se o 84 sorti vina, o kem je on pisal, odnosno 84 sorti lozi. Kek je poznati istarski novinar Davor Šišović okupjal širom Istre, ne moram to tako, i sredinom 90. godina prošlog stoljeća, a iste su u obliku pjesme svoje mjesto našli va knjige Stoljeće vina 2001. leta. Bravo. Evo, Bruno je u glazbi ove godine tu pjesmu i premijerno izveo na ovogodišnjem Etno Festu va Neume. I tako je Vanina, sada... neću joj sad forsirati da seh 84 na broji, ona naizust zna 72. Neću vam sad da to otkrivati. Ajmo mi zvat Brunota, da mi sad ne povedamo o temu, on će nam boje to povedet, nadamo se da na nje na linije. Evo, naša režija je vredna i pokušava ga zvat. Izgleda da nam se Bruno još ne javlja, malo ćemo ga pustiti, gremo vidjeti spot, upravo taj o kemu smo vam govorili, a onda ćemo se vrnuti pa ćemo, nadamo se, uspjeti ga dobiti. Polina su Istri, Polina su Istri, Polina su Istri, Malvazija i Teran. Malvazija i Teran. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, maj Polina su Istri. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, ma Vojanine naj. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, maj Polina su Istri. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, ma Vojanine naj. Bom tempo brajdica, Bergonja Teran. Amburva ciba biba za kebaderijan. Bergonja čičuja pa ga tebi činčot. Cika šupljika, Trebjan merlot. Koloroža, Fragula, Laslikan, Nijed, Duranija, Hrvatica, Piloza, Karbunek, Beliteran, Trbijan, Draganela, Giovanni, Malmazija, Malvasija, Pitvori, Tinturin. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, maj Polina su Istri. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, ma Vojanine naj. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, maj Polina su Istri. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, ma Vojanine naj. Civilizacije koje su nastale su zahvaljujući psihoaktivnim supstancama koje su korištene i na kraju pobjedila ona civilizacija koja je koristila vino. Svi su se čudili o čemu je trik. Ispada da vino popunjava sva osjetila, da je vino u stvari simfonija za organizam i jedna stvar je falila. Zvuk. Probali su kucanjem čaša, tako i onda je otkriveno da je glazba, to što se sljubljuje sa vinom i to je ono što čini vino piće za meditaciju. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, maj Polina su Istri. Čas se sveva brajdah najde, Polina su Istri, ma Vojanine naj. Šajbe, Štintar, Malvašija, Bergola, Plihač. Španjol, Uvaca, Kokula, Plitkač. Valkliner, Plavina, Shrščavac, Malvažija. Izulana, Anzulana, Muškati, Tintorija. Plavina, Ulovina, Belina, Petešić. Oščina, Bilina, Surina, Pupčarić. Mali Teran, Pagadebik, Terminić, Šanžlak. Muhozovac, Pasazovac, Plemenka, Trunjak.
Hrbatica, vretenica, karbonera, plavac, Indijana, inzulana, vizulana, šajbac, Opostra, foško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer, Petehovo jaje, vela, pergula, vetriner. Čas se sveva, brajdah najde, poli nas u Istri, ma poli nas u Istri. Čas se sveva, brajdah najde, poli nas u Istri, ma ojanine najde. Poli nas u Istri, ma poli nas u Istri. Čas se sveva, brajdah najde, poli nas u Istri, ma ojanine najde. Čas se sveva, brajdah najde, poli nas u Istri, ma poli nas u Istri. Stare loze, svake poze, poli nas u Istri, Malazija i Teran. Čas se sveva, brajdah najde, poli nas u Istri, ma ojanine najde. Evo nas nazad u studiju, u Lipome društvu. Nakon čas smo se nagledali ovih starih Istrijani. Malo Baš je pomladili. fora spot. Jedan veliki kontrapunkt. Tu su kraj nas i mlade i lipe divojke. Tako je, ali moramo reći evo da nismo uspjeli Brunota dobiti, nažalost. Da. Evo, provratimo još tijekom emisije, on je dosta zauzet, zato nini prišal semo hnanva našu konobu, ali evo, bit će, nadamo se, A ki zna neki kako ovo drugi je put. tamo vrijeme, možda va barki kako ovo je pliva. A možda je još uvijek produženo Martinje, evo, ki zna, tako da, evo. Nemoj mi to divani, tako sam se ja mogao trezniti, onda valjda se i on mogao. A ki zna kako, svaki zna svoje, ča da ti rečem. No dobro, ala ti lepo nam predstavite ove lepe divojke, sad smo se malo pomladili, lepo smo siva belen. S nami su, koča, morate vidjeti, 3 lepe divojki, koje su članice Ri Dance skupine, znači Ri to je skraćenica od Rika, a dance to vam je na engleski tanac, Bravo. kako bismo mi rekli. Tako da one su nami prišle. To je spoj domaćega i međunarodnoga. Tako da one, mislim da pretendiraju i nekamo van Na međunarodnu scenu. Ja. A sad će nam to ne povedet. Da. Mi ćemo reći da su s nami Andreja Šikljan, Larisa Štefančić, dobro sam dobro Tako povedela, i Pavla Pinezić. Evo, dobar večer divojki. Sad si ti rekao da ćeš njim dati mikrofon da ih čujemo. Ovako, sad bimo našu štafeticu predali gospođi ili gospođici. Hvala. Mislim da su danas sve gospođe. Da, Jel tako? danas se Da, kaže to je, da. danas su Eto, sve to je gospođe, danas. nikega nećemo izdvajati kao gospođicu ili gospodicu. Pa da nam rečeš Šago, o čemu se dela tu, toj vašoj, i čim se bavi taj vaš Ri Dance? Naš Ri Dance ove godine slavi 18. rođendan. Znači ove punoljetni godine ste? smo Bravo. punoljetni, da. Ri Dance okuplja, evo, otprilike uvijek oko 100-tinjak djece. I predškolaraca do mene, ja sam najstarija. Stvarno? Da. Postoji li neka Jesam. dobna granica do kad se more tancat pul vas? Pa kod nas ne, mislim najbolje je krenuti što ranije naravno, ali još nismo, ja ću vam reći kad budem prestala koja je Da dobna ide, granica. Ali kako Da. ste vi to rasporedile vaše te, s obzirom da je veliki raspon let, da li imate ono kao juniori, kadeti, seniori ili kako ste? I veterani, Te da, ja rađa. sam, Čekaj, Larisa, ti si onda ja sam veteran ili? veteran, da, ja sam veteran. Ne zgjedaš tako. I onda imate Šminka. zajednički probe ili imate posebi? Ne, posebno imamo od predškolaraca do nas, najstarijih, odnosno M po dobi, M po gledamo da oni koji su malo, neću reći napredniji, nego ovisno kako djeca rade, kako prihvaćaju grupu, kako prihvaćaju pokret. Tako ih stavljamo po grupama, tako da se bolje motorički razvijaju. Naravno da im paše i grupa i taj pokret, da ako dijete tu, na primjer, taj dio ide malo slabije, da ga ne tjeramo s nečim jačim, nego tako Svaki da su, koliko more. svaki koliko more. Tako, I tako bravo. da mu bude ugodno, jer radimo najviše na motorici da razviju motoriku, da kultiviraju pokret. Naravno, svake godine imamo produkcije i sve gdje oni pokažu roditeljima šta smo napravili, ali je bit da djeca dođu doma sretna. To nam je bit, da se i zabave i da se druže,
pa kroz sve to rade i pokret i slično. Tako da, to nam je najbitnije. Pa kroz sata leta zasigurno da deca i dojdu doma sretna kad evo toliko dece svako leto i imate, a i toliko već trajete, pa onda to i je nekakva garancija uspjeha. Ples, ko ples, odnosno tanac. Slušaj, znači postoji na svijetu hiljade, ja mislim da je preko 1000 vrsti ili stilova plesa, znači tango, bossa nova, to zna Neven kao vrsni plesač. Ja jedino što ne znam po tresuljku, jer ju ne smini, až sam kičmu polomila. Ali to ti je sramota, to ni ne govoriva o ovoj emisiji, o ovoj kad sam kičmu polomila, stavili su mi tu zada pjoču, ne more, znam kako to se moraš tresti. Ja moram na 220 prikopčati. Ali zato sambu tanca vrlo tečno, onako mu to gre. Sambu i argentinski tango. I sad, vi ste napravili jedan sukus svih tih plesova ili ste stvorili nekakav svoj specifičan stil plesa? Pa imamo naš specifičan stil. U stvari, naša voditeljica, ona je bila prvakinja u dvoranskim plesovima, odnosno latino i standardnim plesovima, i ona je krenula s tim, a onda smo polako razvijali svoje, odnosno mi imamo temelje baleta. Da, meni to isto jako srodno baletu, kad sam gledala ono kako tancate i ono skačete, to je na balet. Vrlo slikovito. A to je lijepo, ja obožavam balet. Znaš da bi, ja isto full volim balet i htjela sam biti balerina, iako se ne bi rekla ovako po mene, ali nekad kad sam bila Mitja imala te afinitete, zaista. Ne znam če je krenulo u krivom smjeru. Ja sam baleta, ali nisam nikad htjela biti baletan. Da, začne, one okupljaju, evo, Ridens okuplja i dečki. Tako, moru biti. Svi moru tancati. I to je veliki. I to je super. Molim vas da ne budem najstarija. Evo. Aha, da dođete da greš ti. Da ne budem a da najstarija. ja dođem tancat, pa more, evo, moga bi neko pa s obzirom da ume sve ove druge. Ono dvokorak, jel tako neću tancat. To sigurno dvokorak, ovako se tjapaju lepo i tancaju na pozornici. Nama uvijek treba još neka kulisa, pa... No, s obzirom da smo se mi ovdje večeras našli ne samo radi tanca i toga Ridensa, već radi jednog projekta ki ste vi osmislili, evo već su bilo nekoliko tih prikaza toga, to je čipka. Jel tako? Evo, predajem štafetu. Predaj štafetu, upravo sam to htjela reći. Andreja, ajde malo da povedemo. Čipka je nešto specifično, nešto jako lipo i nadam se da će čim više naši gledatelji to pogledat. Ne samo radi njih, će ih je lipo vidjeti, nego sve skupa kompletno jako lipo zgleda. Pa nam ti reci malo, otkud taj naziv čipka, zač čipka i o čemu se tu dela? Baš mu se pjaža ovaj naziv čipka. Da, vidim da stalno ponavlja. Ponavlja, zato što je vježbalj je dosta, da. Pa da, jer mora se pre emisije je dosta grešil. Anagram je malo onako škakljiv, tako da sam ja dosta zvježbala. Svako čuje ono što želi čuti. Tako da, kako si mu dobro rekla. Si ti to rekla. Znaš kako, ma niš, to ću ti podlađu ti povedeti. Daj ti se, Andreja, reći. Ovako, što se tiče čipke, nama je ta ideja unazad već nekoliko godina u glavi. Međutim, mi smo ovako staloženo i zrelo čekali da ta ideja sazrije i da napokon napravimo to što nam je u glavi već toliko godina. I u principu unazad 1,5 godina otprilike mi smo odlučili se za taj korak, skužili smo da je ideja dovoljno zrela, počeli smo se baviti idejom, konceptom i tokom prošle godine, tokom cijele godine smo radili na koreografiji, izboru glazbe, razrađivali koncepti i ostale stvari, da bi evo ove godine premijerno izveli predstavu na Ljetu na Gradini u sklopu manifestacije Gradina Dance Art 19.7. ako se ne varam. Eto. Imali smo nekoliko repriznih izvedbi na vinodolskim ljetnim večerima na Kaštelu u Driveniku i sada smo otvorili unazad nekoliko dana 30. svečanu jubilarnu 30. smotru hrvatskih plesnih ansambala u Velikoj Gorici u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Zapravo poanta cijele ove predstave i kako je ta ideja nastala, uzeli smo motiv čipke kao nešto što je zapravo može biti simbol nekakve tradicije, nekakvog rada i na koncu konca unikatnosti. A budući da predstava govori o našem primorskom kraju, smatramo da primorski kraj zapravo ima upravo sve te karakteristike. I to smo probali nekako sklopiti u predstavu kako bi pokazali zapravo da je jako bitno imati osjećaj pripadnosti koje ljudi sve više i više gube. Isto tako taj osjećaj doma i osjećaj familije, da je lijepo naći se nedjeljom za stolom, da poručamo zajedno, da je lijepo zapjevati, da je lijepo podružiti se i na koncu konca da imaš nekog iza leđa koji ti je konstantna podrška. A mislimo da to sve nekako ova predstava i ovaj naš kraj ima. Lepo si to rekla. Je tako. Da, baš si to složila lepo. Ne, ovo je sad onako baš... Jako lepo. Jako elokventno. Andreja,
imamo mi neke klipove, je tako? Tako je. Od Kukuruza. naše... Ne, nego video klipove, ki će nam pokazati dijelove kako izgleda čipka, možda da malo to gremo i vidjet, pa ćemo onda se vrnuti na našu konobu i potjakulati još malo. Može. Jedna stara... Ki je reka da je more bilo vajka spoda učke, ki je reka da je srećo noša vaj, ona istika je išće. I pa soš celi svet, i pa soš vsaki greh, i pa soš vsaki hip, iščot svoj zajik. Rivajo te na se bondi, ma ti ne kapiš zoš. I rivajo, ne moreš si pomoć. Ki je reka da je more bilo vajka spoda učke. Ki je reka da je srećo noša vajko na isti, istika je išće. I pa soš celi svet, i pa soš vsaki greh, i pa soš vsaki hip, iščot svoj zajik. I rivajo te na se bondi, ma ti ne kapiš zoš. I rivajo, ne moreš si pomoć. Prišao sam od sebe, ma ki ti je reka da si sa proprio noba castore. Za 5 let ti reći da si pravo ime.
Bravo. Evo je, taman je prišla s pozornice direktno k nami. Ja sam se skroz raznježio sad kad sam slušala ovu stvar. Dajte mene malo povidi, na kojem modusu ste vi birali ovako prekrasnu glazbu za ovu predstavu? Pa vodili smo se zapravo osjećajem koje želimo prikazati cijelom predstavom, pa tako inspiracije su nam bili svi ovi izvođači na našem području, pa tako je Elis Lovrić koja je izvela ovu pjesmu. Pjesma je kao takva emotivna i mi smo time htjeli pokazati tu emociju žena u nekom selu, kako one proživljavaju cijeli taj svoj život i rad tamo. Pa tako i kroz cijelu predstavu smo pjesme vezali uz to. Evo, moramo se malo osvrnuti na vaši kostimi, koji su isto tako upečatljivi, beli. Ča reći o kostimima? Evo, zač takov izbor? Pa kao i sve ostalo, kostimi su naš rad, kao i svi drugi rekviziti i oni su napravljeni po uzoru na narodne nošnje, odnosno na način na koji se narodna nošnja vrti i ručno su oslikani. O, lepo. Da, kako bi prikazali sve te elemente koji su u našem kraju i kako bi ih pospojili sa karakterom određenog lika koji oni opisuju. Znači motivi su različiti i prilagođeni karakteru svakoga lika vas toj predstavi. Ćete nam malo povedeti o čemu se delava predstave, evo kad smo spomenuli likove. Ja sam primijetio da sama predstava nema nekakvu priču, ča bi se računalo, ono predstava ima nekakav početak, zaplet, kulminaciju i kraj, nego da je to sve nekako isprepleteno. Je tako, pa da, to je moderna umjetnost. Umjetnost moderna. Tok svijesti, pa još je onaj, kako se zvao, James Joyce radio u potrazi za izgubljenim vremenom, šta ne? To isto... Da, baš. Prost, nema veze, ja sam na ulici prošla. Ali nema veze, pa ti si profesorica, tako da to nije niš novo u biti. Dobro, ali sad... Zašal si po neke sfere... Pa Stravinskoga kad slušaš, to je nešto totalno apstraktno. Ovo po meni je nešto sasvim normalno za današnje vrijeme i današnju umjetnost. Kako kemu, znaš. Svaki ima drugačije poimanje umjetnosti. Kako se vidi reakcija publike, oni su jako to dobro prihvatili i to im se jako blisko činilo. Po meni. Čak bliske nego neke predstave koje su Ma ja mislim da je možda bolje da one to povedu, da vidimo kako je publika to čapala i kako to publika je prijela. Zadovoljni ste, pretpostavljam. Jako. Kako su bile reakcije, kako su bili posle dojmovi? Pa evo, na sreću imamo puno pozitivnih komentara i jako smo zadovoljni zbog toga. I eto, javljaju nam se ljudi da bi htjeli da gostujemo i kod njih. Za sada je to sve još u planovima nekakvim, ali jako smo zadovoljni što je tako se to odvilo. I ne samo u našem kraju, nego evo, kao što je rekla Andreja, bili smo sada u Velikoj Gorici i tamo isto baš pozitivni komentari. Znači nije samo vezano uz naš kraj i naše motive, već i po cijeloj Hrvatskoj. I drugi su to prepoznali, taj vaš trud i rad. Dobro, evo, mi gremo sada malo počinut uz reklame. Da ja i ona malo raspravimo, što smo krenuli u debatu. A onda ćemo se vrnuti i još malo potjakulati. Još ćemo isto tako vidjeti neke isječke iz predstave, pa onda ostanite s nami. EPP. Istarska kreditna banka Umaga pripremila je akcijsku ponudu gotovinskih kredita do 31. prosinca ove godine. Krediti se odobravaju po fiksnoj kamatnoj stopi od 5% za kredite s valutnom klauzulom EKS od 5,10% i 5,75% za kunske kredite EKS od 5,89%. Krediti se odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Vaša Istarska kreditna banka Umag.
evo, vraćamo se nazad u studio. Ja i Nina smo rešili svoje nesuglasice i vratili smo se nazad i došli smo do zaključka da ovo što smo mi divaneli sve ima nekog ovoga smisla, ali da ipak postoji nekakav koncept i da je cijela predstava načinjena kako? Da se kreće od... Evo, štafeta kreće. Dobro. Da, postoji koncept, naravno. U stvari je bio, početna ideja je bio jedan dan u primorskom kraju. Sad taj primorski kraj, možemo razlačimo, ide pod primorski, ali u stvari familija, bilo gdje. Ali ima početak od nekakvog buđenja, place, žene na placi, rad u polju, pa kroz uloge. Svaka uloga je konstantno ista uloga svakog plesača. Tako da od muške uloge, ženske uloge do nekakve imaginarne ko što je tradicija, pa nona, odnosno čak ni ne nona, nego ona koja kuha juhu i ručak, pa tako. Pa je u sredini familija, odnosno svi smo na pozornici, familijski stol, ručak, tako reći. Pa onako, čak je i komično, malo zezancija kućna, tako baš da idemo u tu srž familije, odnosno tog kraja. A tu negdje su se upleli nekakvi ljubavni odnosi i to? Jesu, naravno da jesu, bez toga ne bez toga ni svakodnevni ide. Muško-ženski odnosi su jako bitni da bi ljude mogli fokusirati. Imamo jedan trojac. Vrlo ste moderni. A treba biti u korak s vremenom. Imamo ulogu mame i njenog sina i žene s kojom ta mama baš nije sretna, i onda imamo žene sa strane koje onako kroz ponestru gledaju šta se dešava. Evo, čakulone, tako da. Bravo. I sad bi još se tel malo osvrnuti, s obzirom da se ovdje s Manom 3 cure. 3 cure su s Manom. Ja sam čul da s vami tancaju i muški, je li tako? Naravno. Pa dobro, vjerujem da ih ni puno. Nije, trenutno su predstavi 3. Da. I baš bi hotel malo po divanice s njimi i vidjeti koji su njihovi... Drugi put ćemo morati njih zvati. Dogovorit ćemo se, nema problema. Da mu malo objasne kako to izgleda kad muški tancaju. Jer ipak teško bi bilo da ste muške uloge morali dati nekim ženskim, je li tako? Inače se to ide ženskih. Ali to nije samo problem vašeg grid dance, to je problem svakoga folklora u našem kraju. Uvijek su muški malo teško se odlučuju za takove stvari. Ja sam, na primjer, tancala folklor 10. Evo vidiš, bravo. Tako da ne bežim od toga i bilo mi jako lipo. Tako da svakome muškome, mladome, ki ima malo mota za tancat, preporučam da odete na folklor. En ćete lipo se zabaviti, ili varides, pa sad njih reklamiramo, ne folklor. En ćete se na badave naputovat. Ja ne znam. No dobro, evo Andreja, koliko je od one početne ideje, pa od koncepta i svega potrebno truda i zalaganja i volji i svega, i koliko vas, ki je za čas zadužen? U principu puno je rada, truda i razmišljanja i kažem, čekali smo da ideja sazrije godinama. I onda 1,5 godina intenzivnog rada na svim segmentima koje predstava čini. Koliko vas ima predstave? Varira, ali 24 ili 5 trenutno, ako se ne varam. Veliki je to broj zapravo plesači. Veliki broj, međutim imamo od najmlađih od 11-10 godina. Moramo reći da su i oni zastupljeni. Pa sve do Larise, tako da eto. Ti si nam simbol, onako. Da. Ona je u predstavi simbol, da se razumijemo. Tako da eto. U principu, jako je lijepo u cijelom ovom procesu rada nije samo bitan produkt, nego stvarno u svom ovom periodu od ovih 1,5 godina što smo radili na tome, zapravo smo otkrivali neke nove stvari, kako iz svog vlastitog iskustva koje je svako donosio, tako i iz priča nonića i nona i slično, roditelja na koncu konca i to, tako da smo i najmlađe pa do najstarijih upoznali sa nekim novim stvarima. Zavirili smo u tavane, kod nje doma, naučili smo heklat, neko je po prvi puta bacio boću, ona je plela vršu, znači sve te neke motive koje smo uzeli u predstavi, učili smo i to je onaj najljepši proces u cijelom. I ovo prvi put da ste folklorne motive zeli kao temu
vaših predstava? Jer ovo vjerojatno nije prva predstava koju ste napravili. Ne, imali smo ih dosta, kažemo 17 produkcija, ne znam točan broj predstava, ali bilo ih je. Tako da ova je godina bila baš, idemo napraviti nešto što je svima nama doma. Tako da prvo, ali nadam se i ne posljednje. Lijepo i evo, odlično da nije samo ta glazba specifična tu. I vi, što vas je onako lipo vidjeti kako plišete na granici baleta, koje labuđe jezero. Još kraj jezera, ja sam gledao doliva Drivenik, jezero se vidi kod labudovi, samo sve bijeli, nema crnoga. Jer tu je ta znači glazba, vi ste tu, ali tu je nekakva light show koji daje celo tu ambijent. Kivan je to osmislio? Nije samo ni poanta o light show kao takvom, nego generalno o ambijentu di se izvodi. Predstava je specifično rađena za vanjske izvedbe, međutim, naravno prilagođena je da se može izvoditi i u unutarnjim prostorima. Tako da mi nemamo stalnog, međutim, evo, Fugošić nam je radio za premijernu izvedbu i zapravo njegov taj koncept vodimo dalje. Kako bi to trebalo izgledati. Ne možeš sad ti večer predstaviti sa nekom žutom bojom, nego mora biti plavo, znači pomalo pada. Apsolutno, sve to treba. Pa sve se razume čovjek. Ako vi vas neki hotel vidite, recimo vas svojen kraje, kemu se mora obratiti, imate možda nekakve stranice kada vas moraju ljudi pogledati, pa evo malo da reklamirate to. Da, na našoj službenoj web stranici postoji kontakt, broj, e-mail i apsolutno kogod je zainteresiran, mi smo Facebook. Da, obavezno. Dobro, to su sad ove društvene mreže. Najstariji od nas govori o društvenim mrežama. Tako da je to. Da, su svi na društvenim mrežama, pa onda telefoniju, možda bi Kića nazval, naručio kakvu predstavu ili tako. Evo, morate slobodno naručiti. Ali ti moraš reći broj, ja znala sam, da, zato služi. 060328823 je naš broj telefona ako želite naše gošće možda neći pitati ili pohvaliti ili evo, angažirati možda za neku sada božićnu događanje. Ne, što sam još primijetio, niste niš od nakita stavljale nase. Da li apsolutno niki nema niš od nakita? Kako ne vide Larisko, kako ima vanose? Ma daj to! To se ne računa. Ne, je li to iz praktičnog razloga, s obzirom da morate skakati po pozornici i te stvari? Ali to su neka pravila scene koja nam ne dopuštaju da išta... Stvarno, svaki put moraš neka reći iz nosa. Na pozornici nismo mi... Čekaj, moram ti dati. Na pozornici nismo mi, već ona uloga koja nam je dodijeljena zapravo i onda težimo tome da nemamo baš ništa osobno na sebi. Nego da se delate prema temu liku. Malo me podsjeća ono ko kuharice u hotelu. Znaš, one su isto belome i moraju skinuti prstenje i sve da se ne bi ono vajilu finilo. Vinansko bakula u autobusu. Ne, moramo. No dobro, skeniramo se. Evo, možda da za kraj našeg razgovora evo i pozdravimo sve neki da nas nisu tu, kaš naša konoba je malo mića da bi svi prišli, a evo da pozdravite i da pozovete možda svi oni ki su zainteresirani da vam se pridruže. Hvala lijepa. Povedi, pozdravi. Sad predajem štafetu. Opet. Evo, opet ja. Ništa, uglavnom, nalazimo se u Domu mladih. Kogod je zainteresiran, može nam se pridružiti, kao što je rekla Larisa, od najmlađih do najstarijih. Kada ona prestane plesati, to ćemo znati da je gornja dobna granica. A za sve predstave ili za bilo kakav interes kontaktirajte nas preko web stranice, Instagrama, Facebooka i ostalih društvenih mreža i kontakata. Bravo. Cure, jako ste lepe. Kad su probe? Moramo znati da ja i ona moramo spremiti. Imaju po potrebi, vjerojatno. Nemaju po potrebi, moraju biti fiksne. Ako su ljudi učlanjeni... Ma dobro su, ali kad imaju predstave, onda je to vjerojatno i češće. Ne, nego šta. Dobro. Eto. Za više poziva dobivate. Gotovo je. Potlak je ščakulač s njimi. Mi gremo vidjeti još jedan dio iz predstave. Cure, hvala vam, prekrasne ste. Puno uspjeha želimo i nadamo se da će biti još puno produkcije i predstav. Ajmo vidjeti, času nam još parikjali. Čekam zoru, pona suvom po moru, topim ruke do
kralje more vrati, vrime prođe, staju sati, tu sam dite. Evo i mi plješćemo. Bravo, bravo za Čipku, bravo za ove divojke. Hvala nje, Lepača su bile u Dekapul na Svakonobeva našem studije. Povedele nam se o Imaš ti delu. Kontakt broj, to je jedna podvezicu ostavila pa da je vrnemo. Ma to je zate možda pustila, ha? A možda je za me. Da staviš to oko, če se ne stavi to oko vrata kad dobiješ podvezicu. Pa stavit ću ja to ova žep za poslije. Oko vrata, oko glavi. Stavit ću ja to ova žepa, neka bude za kašnje. Nikad se ne zna. Pusti ti to smirom. Pusti, dobro, to ti je uspomena za emisije iz naše ekonomije. Evo, da staviš oko vrata, ako niste znali. Ovo bolje možda da niki ne gleda. Ja. Užalje Nikola reda imamo 2-3 gledatelja, pa dobro, onda naše. Se osramotiš, pa Bog. No dobro, 060328823, mi smo gotovi što se tiče gosti. Morate zvati i glasat za pisme koje se nalaze na top ljestvici. Svakako morate pozdraviti, nekega morate ča pitat, a evo, niš drugo. Uglavnom, Samo reći, evo Martinja je pasala, Drozdovi je ostalo. Malo smo betežni, oddelali smo svoje, bilo je veselo. Pa bome smo se fajn družili, betežni. Ne znam čaj to. Umorni smo malo, betežni. Evo pa vidiš bogatstvo, da navadimo bogatstvo za Ika. Da, nije nam bilo lahko. Ni. Sača smo prošli ovih 5-6 dani, tako da sve nam je malo još mutno od toga vina silnoga. Moramo reći da je ovo leto kvalitetno vino i da ćemo nastaviti. Ali osim čas smo se bavili sa vinom i tim, bavili smo se nekim sportskim aktivnostima, a ja sam između ostaloga bio na predstavljanju jedne pjesničke zbirke koju je izdala Gromišnjina zemlja, a kad se je prezentirala dole po mene vinodolu, to je Kanat ljubavi. Neč prekrasna knjižica v kojoj je nutri nekih 20 pjesniki, med kih sam i ja, znaš. Tako da ne bi notel svoju neku, pa ću jednu svoju. Dobro, evo. Ali da se ne hvalim, više neću onda. Ima jedna pisma, zove se Malamente šoldi. Znači, tema same pjesničke zbirke je ljubav. Mi se sastajemo svako leto, krabunosi su va puno njeku, odnosno mesopust, a mi se sastajemo za Valentinovo. To je to nekako vrime. Ozbiljno. I spojimo to krabunosi, spojimo ljubav. Koča smo ovo leto spojili vino i ljubav. Jer koča volimo krabunosi, tako volimo i pit. A evo, sve moramo spojiti s ljubavlju, pa i pijaču. A ovo je pisma koju sam i večeras izvodil v HKD-u, zove se Malamente šoldi. Veli ovako. Malamente šoldi kad ljubavi ni. Malamente šoldi se ti zabadava. I na ča ti pride ovi naš žitak. Čovik juhu lijeva pijat plitak, pa vječno trepi kad će se prelet, ko da se boji žlicu v ruki zet. Da je žitak, leh pijat plitak, a tepla jušica pusta leta da su, kob bi bila žlica v naših rukah, selivimo za stol i rekli čamasu. Malamente šoldi kad ljubavi ni, malamente šoldi se ti zabadala. I na ča ti pride ovi naš žitak. I kako často manju miši zipištaju, vrime ko pasiva mladost nam poji. Kroz priprte škuri, škuljari špijaju, škuljari špijaju, špijamo i mi. Pušćajte me s mirom, za priću se vase, kot Mitja besedava zaprtoj knjigi, neki valjad moru mislit samo nase, svoje držat zase, nastat tu je brigi. Tako živo gledaš, a duša ti spi, malamente šoldi, kad ljubavi ni. Krasno. Ja se nadam da vam i duša ne spi i da nas svi gledate. Tako je, nećemo sada spat, a već kad smo o ljubavi govorili, onda ćemo čuti i jednu pjesmu koja se zove Ljubav je ljubav, a kantaju Martina Majerle, pa ga malo vidjeti. Baš prigodno. Prigodno.
je sentiment, pred drugim je skrit, ma boje je ki put i suzu pustit, lek srcu svojem zataji. Ljubav je ljubav, za nju vredi živet, ljubav je ljubav, drugom moru prizet, život bez ljubavi je godani, zaljubi se až vrime leti. Ljubav je ljubav, za nju vredi živet, ljubav je ljubav, drugom moru prizet, život bez ljubavi je godani, zaljubi se až vrime leti. La 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 ljubavi se moje, van srce skrila sam, tak ipak čas je tu, ja nikemu ne dam, i dalje neću stat, ma se ću ja dat, i pravu ljubav ću iskat. Ljubav je ljubav, za nju vredi živet, ljubav je ljubav, drugom moru pizet, život bez ljubavi je godani, zaljubi se až vrime leti. Ljubav je ljubav, za nju vredi živet, ljubav je ljubav, drugom moru pizet, život bez ljubavi je godani, zaljubi se až vrime leti. Ljubav je ljubav, za nju vredi živet, ljubav je ljubav, drugom moru pizet, život bez ljubavi je godani, zaljubi se až vrime leti. Život bez ljubavi je godani, zaljubi se až vrime leti. Život bez ljubavi je godani, zaljubi se až druge tini. Hvala najljepša. Hvala. Evo, naša lepa Martina Majerle, zaljubi se, až druge ti ni, tako je rekla, tako da evo, tako ćemo i mi. Tako je, da. Mi smo zaljubljeni, već daj, molim. Nego ča. Evo, nam ne preostaje drugo nego sen vam se lepo zahvalit. Sen našem današnjen gošćanke su bile uvdeka. Nažalost, Brunata Krajcara nismo uspjeli ćapat. Čovjek ima fajn dela i nažalost nije nam se uspjeli javit, ali evo, gledat ćemo njegov spot i drago nam je da smo ga i danaska pogledali. Vidjeli smo i Čipku, hvala Divojkan Zri Densa, pozdravljamo sve članice i članove i to je to. Evo. Nadam se da ste uživali u ove večerašnjoj emisiji. Pozivamo vas na druženje i sljedećeg utorka na 9 ur večer uz časkalicu. Si to pomalo rekao, mi ti se spi, a? Pa ne da mi se spi, nego ono, sve nešto bilo melankolično. Jedno malo ovo živnulo na kraju, ljubav je ljubav. Ma nego ča, živi smo mi, budite nam i vi živi i zdravi i gledajte nas i drugi utorak. Martinja dolazi na naplatu, zato smo mi malo ovako... Ma to si ti tako, vidio mene, ja sam sad živah najprpošna. Znači, a ki je recept? Nema lumpanja. Nema lumpanja, dragi moj, to ti je to. Ljudi moji, tako no je. dobro, hvala vam lepa i gledajte nas i drugi utorak. Boh. Ćao, čao. Jedan ko larva srce nosim, ne more niki do njega. Si spomeni lebinate, na njega sam navrezla. Kad zaškuri pride noć, znamen sliku s komodina, a obraz počrjeni, kako kad sam mlada bila. Čuda Bog izapre svetlo, pa zamišljam da si tu. Od crvene crhi, kako valili gredu, niš vrednejo nimam ja,
kraja je mi srce dosti velo, zaseća duša tu pospravlja, kad zašuri pride noć, znamen sliku s komodina, a obraz počerjeni kako kad sam mlada bila. Čuda puti zapre svetlo, pa zamišljam da si tu, po cele te crhi kako valili gredu, ni švetne joni manja, od istega kolara, se mi tati moruze, se mi tati moruze, ma ne njega. Čuda puti zapre svetlo, pa zamišljam da si tu, po celem tele srhi kako valili gredu, ni švetne joni manja, od istega kolara, se mi tati moruze, se mi tati moruze, ma ne njega. Se mi tati moruze, ma ne njega. Se mi tati moruzet, ma ne njega. Istarska kreditna banka Umaga pripremila je akcijsku ponudu gotovinskih kredita do 31. prosinca ove godine. Krediti se odobravaju po fiksnoj kamatnoj stopi od 5% za kredite s valutnom klauzulom EKS od 5,10% i 5,75% za kunske kredite EKS od 5,89%. Krediti se odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Vaša Istarska kreditna banka Umag.